Pozdrav svima. Evo, baš sam neki dan slučajno onak šaltam po daljinskom i naletio sam na crtić Sandok. I to me nekak sjetilo na crtiće koje smo davno gledali po klinici. Tako da bi htio bi sad spomenuti neke od tih, kao što su Nick Praskaton, Letići medvjedići, Blufonci, He-Man, Profesor Baltazar, Pipsići, Medvjedići dobro srce, Lolek Bolek, Bus Bus, Cipelići, Graškograd, A je to, Conan, Snješko Bijelić. Mislim, ima ih još hrpa. Vjerujem da ste vi isto gledali neke, ali kad pogledam danas uspoređujem ove neke nove moderne, nije baš da su nešto kazati. Možda smo mi tako odrasli uz ove neke, ali nekako mi se čini da je da nije to, da nisu toliko dobri kao i prije. Mislim, ima nekih dobrih, slično kao ovaj Avatar, ne znam da ste čuli za to, ali ne znam, kad god prebaci slučajno na neki dječji program, sve su mi nekak, nisu mi baš nešto crtići, a mislim da ovi koji sam nabrojao, da su stvarno dobri i priča je dobra, onaj starinski način animacije se radi, pa i kad pogledate one stare Disneyjeve kultne filmove, crtiće, taj način animacije nekako svima ostao u sjećanju i nekak je čak možda i bolji nego ovaj danas, bar po meni. Tako da, evo, ja veliki to mi daj za te crtiće koje smo gledali. Nadam se da ste i vi gledali neke takve crtiće, da tu i tamo koji ja isto na YouTube zavrtite koji takav stari crtić. Također, ako imate nekakav drugi crtić koji ste gledali koji vam je ostao dobro sjećaju, slobodno napišite u komentare ili tako nešto. Meni isto zanima, možda neke nisam gledao. Tako da, eto, to je bilo to, malo kraći klipić danas. Eto, nadam se da uživate, da vam nije ova vrućina pre problematična. I eto, ako vam je vruće, lijepo se doma zavucite pod klimu ako imate, upalite neke stare crtiće i to mi daj, ne.